Grabe among kuan technical manager sa Ayos team, guys. Grabe ka relaxing kayon. Lami gid siguro gikaon na ni ba kay wapo man kay kuan. Relaxing mo kayo kaon. Sana all relaxing. Grabe ay. Of course. Shout out sa naghatag sa among office chairs. Salamat kayo sa favor. Of course. Sampurado. Sabi ano na yung sudan dito? Sampurado. Sampurado naman dahil gikaon. Wala magkuan. So, muna among kuan guys, no? Among technical manager sa Ayos team, guys. Bisan tuod ni hinay among panginabuhian karon pero di na mawayang pagka-technical manager, guys. My ex-boyfriend. At least na ipag-ungkwe.